ole tungtuma kan ngai thla kho tur chu Korean ram kan thalai te nan ngai san ron em indona chanchin hi kan ngai thadona ni kum sangha chako ponga khan japanin protectorate state tan Korea peninsula hi puanga sangha chako soma tang khan optana ni kum sangha chako somli panga indo pui pani na lai khan khati la ya tang rual Soviet Union le US khan Potsdam Conference Agreement siamin Japan tlom huna Korean chu paralela chimle mar athen sangin north lam hi Soviet Union in opanga south lam hi US in op thungang tin okas ni som panga sangha chako somli panga Korea peninsula a Japan tloma okas ni som ni paruk sangha chako somli panga Soviet Union hi an agreement angin 38 parallel atanga marlam zong North Korea lo kima September ni kwa sangha chako somli panga US paiten South Korea ko pui Seoul an thleng ve thunga ni September sangha chako somli pasare US in South Korea chu independent state ni turin chuasana kum sangha chako somli pariata Republic of Korea South Korea President Dr. Seung Man-ri chuan Korea pumpui North le South chu pumkhat Republic of Korea ni thu ama le ama chu president ani thu apuanga chumi counter tur che chuan September sangha chako somli pariata Democratic Republic of Korea North Korea chuan Korea peninsula pumpui chu ram khan ni in legitimate government ani thu apuang ve ngal bokani March sangha chako somnga heti anin kara ten sonom ta ka chuan communist North Korea chuan Soviet Union ne na khan South Korea ka tila Joseph Stalin khan US in rollarin lo awangin na lo rem timaya jun ni som ni panga sangha chako somnga North Korea chuan South Korea chu teng tam takle infantry ne narun ta thut mai ni kha karlawa South Korea ko pui Seoul po an langal der mai democracy ram tu chia communist lut mai tur ngai ngam lovin US in rola nasa taka an beil le chung po in an ti hlei thei lo ni kha ma se to pa General MacArthur a war plan fu zat mai awangin US army te chuan not lampo an nor le ta chiam maya North Korea ko pui Pyongyang an thleng tarok mai ni kha neina puan chi an mabak tin an rin lo tak mai China in aronin rol ta thut maya Chinese army amaka tam North Korea chuan an lo tle lut ta hem mai ni China ralian dang zo lovin US army an hnung tol ve le ta thunga amai ro chu tuna 38 paralela defensive position thazet mai lain an changkhong ve ta thlat ta ti chuan Korean war kan ti chu chakjok om lo le peace accord engma sign tak om lovin sangkha chako somnga pathum khan an chaw san ta tok mai ni tun thlengin ral thuma in be tak om lo ma se ramin do rengan la ni tina ni chu tuna hian North Korea hian nuclear test ani thina wangin UN in ele bara na satakina shek meka ram re thei tak nin an chaw thu baro hian South Korea hi ka vaureng thina ni chu chuan ram dang te ne na anin biak na le anin shek na po tlemin ati zalen ve deuh thina ni tuna ani nepta ber 38 parallel demilitarized zone DMZ hi kilometer lia zaw le kilometer zani somnga seinia demilitarized zone atang hian North Korea capital Pyongyang hi malam kilometer zaw som ni panga lek nin Seoul hi chimlam kilometer som li lek katla bokani North Korea hi khowela sipai nga ber panga na ni in army maktadoi khat chuang le reserve army maktadoi li le chan ve le sipai thachung chuang special force tam tak armor vehicle le artillery sing ni chuang landmines maktadoi khat aya tam le fortified defensive position turu tak demilitarized zone hula hian a beng mukchan baya Seoul hi lai puya ka phak lek ania an airbase atang minute khat lek thok ani bok he wang hian South Korea tan chuan North Korea hi en liam mai maya ngoi bo san mai chi ani lo ti chiang hle ni